थारैनो दिनै जा मोनसे बेहाय फोरबो जादों बे रायजोआरि उत्सब होनना बुंदों रायजोआरि उत्सब बा सुबुंफोरनि फोरबो सुबुं जथुम फोरबो जायखौ नाम मोनो बेहाय 22 गं फरायसालिनि गासै फरायसा बिमा बिफा फोरोंगिरि ज' जानानै बेहाय मोनसे फोरबो खुंफुंनाय जादों आरो बे फोरबो खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोङो गासिबो जुदि खौसेथि जुदि नाजानाय थायोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आरोखि दिनै बिमा बिफायाबो नाजानांगोन दिनै फरायसाफोराबो नाजानांगन बा दिनै SMDC जायफोरा फरायसालिखौ सामलायदों बे सामलायनायनि माखासे बिबानगिरिफोराबो बेहाय बाहागो लानांगोन अब्लासो जोङो सोलोंथाइ दिगखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांफिननो हागोन बेखौ समग्र शिक्षाया बे फोरबोखौ फालिनायनि थाखाय देग्लायनिफ्राय फाथिदों आरो बेयो उनावबो जाबाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे उत्सबखौ बा बे फोरबोखौ जोंनो गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जोङो शिक्षाखौ जुदि गोजौ थाखोआव लांनोबा बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौब्ला जोङो अकल फरायसानि सायाव बा फोरोंगिरिनि सायावल' नांथाबबाय थाब्ला जाया बेहाय बिमा बिफायाबो नाजानांगोन SMDCनिफ्राबो जोंनि माखासे इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ नायथिनांगोन बेबायदि नायोब्लासो बेबायदि खौसे ओंखारलायना नाजाब्लासो जोङो फरायनाय जि दिग बे दिगखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आरो दा गुबैयै जोङो गोरोबैनि गेजेरबो खौसेथि जोङो भारत हादरावनो अनेक कर्माजन ऐक्य होनना बुंदों गोरोबैनि गेजेरावबो जों खौसेथि दिनै जोंनि गेजेराव बेसेबांबा हारि हारिसा दङ गासै हारि हारिसाफोरा जोङो ओंखारबोनांगोन ज' जानांगोन ज' जाब्लासो जोङो गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आरो दा गुबैयै बेखिनि माखासे थांखिखौ लानानै समग्र शिक्षाया दिनै सुबुं समाज फोरबो हिसाबै फालिनो थाखाय बिथोन हरदों बे 6 थाखोनि जा बिगियान आरो सानखान्थिनि जा इंराजि मिडियाम लाबोनाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला लासैनो माखासे मिडियामफोरखौ बुथारनानै इंराजि मिडियामाव लांनायनि मोनसे सोलो होननानैसो आं सानो नाथायबा ओरै मोनसेबो साननो हायो जिहेतु आथिखालाव जोङो इन्टारनेसनेल मुगाजों फेर फाथिनो गोनां जायोब्ला इंराजियावसो डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो गतिके ओरै नायदो जायफ्रानोखि इंलिस मिडियामाव फरायगासिनो दं बिसोरो इंराजियाव माने रोंसिन जानानै साखाफारा जानानै दिनै नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनानै शिक्षा लायनो थाखाय माखासे खाबु मोनदों नाथाय जोंहा बर' माखासेफोरा आरोखि बुंनो थाङोब्ला सबबो नङा बा सबबो मेरिटियास नङा जुदि जोङो इंराजिखौ प्रिलिमिनारि माखासे रोङोब्ला जोंनि माखासे माबाफोराबो मेरिट गैयै मानसिफ्राबो हयथ' नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव फरायनायनि थांनायनि मोनसे खाबु लानो हागोन नामा बेखौ मोनसे जों सानजाथाव जायो आरोखि खारन बर' होनोब्ला बर'खौल' जाहैबाय जोङो दा जों गुबुन मालाय हादोरफ्राव थांनांगौ बर'आथ' सोलिहैला इंराजिजों रायज्लायनांगोन इंराजिजों माबा खालामहैनांगोन जों इंराजिजों फरायहैनांगोन दिनै जोंनि गेजेराव माने मेट्रिक पास जाना थांनाय लोगो लोगोनो कलेजाव इंराजि जाहैयो नङा होमबा कलेजाव इंराजि जाहैनाय लोगो लोगोनो 100% बिसोर कलेजावबो इंराजिनि लेक्सार होआ एसामिस 50 होयो बा एसामिसखौ बांसिन होयो बे हिसाबाव जोंनि गथ'फ्रा शिक्षा लानायाव एसे माबा जाहैदों नामा बेखौ मोनसे सानजाथाव आरोखि दा बेराफारसेनो जोंनि हारिनि माखासेखौ नायोब्ला जिहेथु राव नांगौ होननानै जोङो माखासे आन्दलन खालामना दिनै जोङो राव मोनबाय बर' राव मोनबाय दा बर' रावजों सोलोंनो मोननाया जोंनि थाखाय मोनसे राइट गतिके जोङो बर' रावजों जोंनि माबाखौनो मोननांगोन आरोखि सोलोंथाइखौ मोननो नांगोन होननानै आं सानो ओंखायनो बे जा इंराजि बिजाब हरदों बेसो जोंनि माने बेरेखा जादों आरोखि बर' मिडियामजोंनो फरायनानै गथ'खौ गियान लानायनि खाबु होनांगौ होननानै आं सानो অৰ্গেনাইজটো আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত মণ্ডলে কৰিছে মণ্ডল মানে শিক্ষা মণ্ডল বুলি কয় আমাৰ দুটা মণ্ডল আছে ইয়াতে চমকং আৰু জয়পুৰ মণ্ডলে 22খন বিদ্যালয়ে এই ৰাইজৰ উৎসৱ অৰ্থাৎ কমিউনিটি ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই আয়োজনটো বিশেষ উদ্দেশ্যটো হৈছে এনেধৰণৰ আমাৰ মাজত যিটো সমন্বয় একতা সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এই আয়োজন কৰা হয় বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত
বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ বাহিৰে অন্যান্য কাৰ্যকলাপ কৰে, কিন্তু সেই কাৰ্যকলাপবিলাক বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলেও জানে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত পৰিৱেশন নকৰে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৰ্শক হিচাপে লৈ অভিভাৱকসকলে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ আজি পৰিৱেশন কৰিছে আৰু লগতে পৰিৱেশন কৰা বিষয়বিলাকৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আছে। তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ মিউজিক চেয়াৰ, ৰছী টনা, পলহ ভঙোৱা ইত্যাদি প্ৰতিযোগিতা আমি অভিভাৱকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত কেৱল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৰ্শক হিচাপে আছিল। তাৰোপৰি আমি এটা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ, সেইটো হৈছে শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি লৈ আমি শোভাযাত্ৰা কৰিছোঁ। তাত আমাৰ মিচিং, বড়ো, হাজং, ৰাভা, কোচ ৰাজবংশী ইত্যাদি আছে আৰু তাৰোপৰি এই মুকলি মঞ্চত বিভিন্ন কৃষ্টি পৰিৱেশন কৰা হৈছে আৰু কৃষ্টি পৰিৱেশন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এনেধৰণৰ, আমাৰ মাজত বিশেষকৈ সমন্বয়টো কৃষ্টিৰ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে যদি সমন্বয় নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত কেতিয়াও একতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনটো কেতিয়াও আহি নপৰে। তাৰোপৰি আমাৰ এই সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত থকা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰসমূহ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক ইয়ে সহায় কৰে। আৰু এটা সংস্কৃতিক উন্নতিৰ দিশলৈ আগবঢ়াবলৈ হ'লে ইটো সংস্কৃতি সিটো সংস্কৃতিৰ মাজত যদি সমন্বয় নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো এটা সংস্কৃতিক উন্নতিৰ দিশলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে এইটো উদ্দেশ্যেৰে আজিৰ এই ৰাইজৰ উৎসৱ অৰ্থাৎ কমিউনিটি ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰা হৈছে। চিফ গেষ্ট হিচাপে আমাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলছ কবিতা ডেকা আৰু আমাৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্ৰেমনাথ দলে তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত আমাৰ মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মুকলি সভাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ পৰিৱেশন কৰি আমি আমাৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এই বাৰ্তাটো আমি আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ অংশলৈ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তা যাতে গৈ পায় তাৰ বাবে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।